pom etisen e de na ekoso wo wabrabom de bia me kama sem ese obra eye okun se obra enye okun a steady wabrabo no o start ye no na ebi wo ho a enye o start ye so de bia wunya ne bum prekope udi e de na edru baby no nyonyonyo e bae obra eye okun obra enna ho saa keke obia o wiase bia waye ye bia no sebi bibi eye debe eteche nyu free prekope na odi eyeye ubisa ne story a obenya bibi akacho se ye wo nso etu sikema ebia na wo maame ne opapa no dey start from baby enom dey abedru ene ya mu awo e dey atu sikemu nti ne make sure ne say abrabo no eye okun se wudru nyonyo na empaba na nyame ebema wo so e dey wadru boshe assassin neso meda wase se waje wakonya awo fia ugusu ehwe mu attention TV so de bia meji makonya kase ne se a nyame ka cho se story no onti wo attention TV anje se embaye attention TV de ene mapa ena yedi ebremo channel su de bia me pam cho wo subscribe na wo share na wo send wo comment no na wo like page ne so e de mai fefefe ene asembe na eda epro ho epro so eye Rev Owusu Bempah nanse ne ho beba bansem ene ewesi wonkoye wayese ne ewesi wakoyese ene wababontin firi nanum tuom ono akasa aka bibi e de atwe o man Ghana momi enkona yenkotie ne Rev Owusu Bempah ekan idida eye esin edidi preko yes anipa bi enu abetumi do nsa bienu edidi ama na yeyida enyida mesre yina mesre obi bi ase papa no Bible say edomani sade oson tekreche na me pese me fa akonya we so me hwe comment ni bi na peme me se nya no nkonkoma bibi peme a manka me ntumi na bi wo bi comment o say papa be pakran Christ I am momo odika because Yesu Kristo ade ani amfanya no etini ntesuo ye na yakaya de ye twantoto no so de on kan yeso aka baya na me de wade asesa nyame ma ebinum so akokuduro na de atu ye na wie no eno so bia begina wonom e de anu twa me mpo ase de to me subscribe to Ghana Updates for latest news. Really shinyansa ba me dokwe na me kai Bible said the cross ma me kai ntimada na otafo Bible said the osofu ntum dadiem na ojai mutu ono onfata nyame ahini yes intimedi o kase tia papa na me mremi no e na me hu se emre ene na eninkaso debi me de ya na mesiri wade masankrofo no because papa no minim nipa oye na minim da bia wade ni gina wusu ebia wode wu mu no ebia wo fa ne nyehwe but ya na mesiri wade de masankrofo ni na say onyame o hata soro no ohu omomobo na sabe o won so mo adaye no mi o madwini mu amo mu hu de ekoso sunsun because ya na mesu no mo bebre ebina mekan no kade ekeke ko papa su sesie no enka ye ni ho adanse a ye beka se ye no kore ye di ho adanse so ba ye no ye se enye papa se oni uncle Martina ko kasa no record wo eno nche se opeso di gu ani mu asiewu debi sabe so wa me twan ton so a ono so mfa no kore be side timma debi because ye kokota ye nka no kore ye ka danse die ho asem ho yes adansidi obi no betumi akogina court akase me do nyame me ka no kore odansidi wen ade na chess for ka no kore no kore ne da wo kore ne bi se nya no kore no kore ne da ho no e bi se nya no kore yes asofo papa tete wo mu Ghana ha asofo do se na free papa nansi papa na tete wo mu ha what is wo mu ka papa wo asembo ne wo ba bi da sofo agima mprempe what na no akasa da sofo Alexander Chum sofo obia moako sofo Ben edifo akese a omodo omo abese papa nansi wo hunu da ene he papa so dem wo efe keke papa enyo no na ye program no obi ewu ano de sida ba betwere nansi onyankopon ka kire so o se din se sa abotan wodu na bitu du na tuwa enyigi ebe amunya papa no nyina bidwuma na ade ye me wanwan se omo mo so bitia papa titio no hwe recording se kwatwi kwa braman a omo tie na no edi nti na still sankofo tumi no omo ye fine na chese wo se omo time papa just omo time papa no akasa ana no
sɔfo bi bɛtena yi mu nanim duduru ayɛ wadure ɔka asɛm bi ɔse mo boba sɔfo bi din mo ni mo ho ye o mo hia mo bo mo din kra na mo afu am age and that is the truth. Oh yeah, no kra na waka no kra. That is the truth. Yeah. Me eduba chi minim say metie ye nyama ye mfa me ho ncheme. Yeah, I know. It's a eduba chi is the problem, but you need to obron some man ye ni problem, but you nyame man no. Ye de readie atare sofo Isaac Owusu Bempah epona no. Na be den radia say onyame separate the wheat from the chaff. Esi dua batabo a ni twa etwana. But be den radia say enya abrantie ene ne kasa pe ne na kasa o. Ene nkofo be bredi ma pa mo chew. Ye no makasa, ye no makasa behind doors, behind scenes. To say nipa no asia bo bi pa na ne afra no, because sometimes there is nothing you can do. Person be ba be go papa ne nu ase for no reason. But ye den ya nipa no, because we are making up the mind internal. There was all ya na was all ye. And ka omo wasenka sankofo ebufu omo ikre no. Omo so omo bumfu omo no ma ye baako. Ya pa mo chew difference wom. Mamu ma yen compare me papa Ghana ka say apple to oranges. Sono. Emfa hu se ni nyina ye nkuruwa. Sono. Ya pa mo chew. Sono papa Bempah ene sono wo ma ye bubo mu din no. Asema me pese me kan say efri ene ekro. When sa akroma free soro ba nani abre bechi akokoba na akoko aso asemu wo so ne to a waja ne hoda wo ye den wo beche no wo bia wesi na dwepo na wonimu no kore no de ande ne ye no anticle obia anye obia hwe na se mo so ne so a na wo mu a few people na fe no mo ba media ne so no ebe ba betia be gi etro no ayeden edi wo mo be ken wura ni gu a mo ba ne nko mo ma ni free system nu wo bia wonimu no kure bia anyi ni sande de wo ken ye no kure dia ene na se na andi be kan se na agrada person ne da ne ye no kure wa kan se bebre yanyi ni ana me gina hei me nyini ni kobo na de ye me jane se ene so fu be chika so si papa se mi nyai papa ya na ade bia me kai se so fu savia wo obofo na mi tiri ne kokokokoko me ka kire no but o free won me hu se oda nso wo mo asofo na ewo honum wo ba no nko won sam ka wate so gina ho kasa gbe fia na me ba or respecting itself ebi mu wo mo ho sa and ne Dominic that those two people and some few others ye pamochew wo mo wukura papa twam wo sumu nyame wo twam before from be banya papa nko ane sofo wo Ghana. If they need help they should go to as other pastors wo mo nim wo mo fie ye pamochew aye yie enje bia na meti se na tina ne ayi mama ngege beka se ye ne agrada de ne wo bia no anka ye twa so nana minimo sa mo se na tina ne ngege de bia wo mo ko na papa Bempah mo mu nyai ade na wo mo ba beka se sei enu so go eyi ngege suro we suro se wo mo nye den wo mo nye den ade amaba be hu ni se eye pa na wo mo pema no kasa ene mo nsem no mo dia views bebre na no eni hwe ya wo mo de ba out oman ade hwe me sam makwa ba ede ba attention TV so papa penyin esofo penyin Rev Owusu Bempah o se papa ye asa enti ne ntoma bi kula din de papa ye asa o de be ye obi papa ne de sebi god bakoto aboa ponche na wanye no because aponche de wonye na obewo emma ama okra sense wonya bi wo fie asan kunu e de anu aduane aye de be adi se obeye ni papa de onye sade ni biemu da because nipa eni enkaye nipa eye nipa bone obua nipa eye agi receipt na wonya kapa no atwe receipt no e wo dem de apie se eda se na mebo awo because nipa eni enkaye wo ya ade ma nipa ma wodi yawo e ma wo krampo regret se wo de boa nipa sa na Rev Owusu Bempah
eka ne meka cho Rev Owusu Bempah ne se papa woye papa wonye manipa na Bible ma yeti ase se woye papa woye ma Awurade enti kosoa na ye wo papa na nipa de nipa ebebu wabem nipa bekasa etia wo na se okasa obehwe nipa so na se wonye papa yesro enkasa meda wase se Owusu agimre na wo hwe me wo Attention TV so da se ne me de ensem a etese e wo Ghana so esa ebebrem e wo Attention TV so makram